Brate, treba neki intro. Ajde. Dobrodošli. Naše novo radno mesto. Utrka. Ćemo da se vozimo. Bravo. Proleće je, a u meni nemir. Od sreće, zagrlio se. Proljeće je, a meni visi baba. Sunce kaže ti si ona prava. Za mene. 3, 2, 1, kreni! Ajde! Sponzori pa mogu. 2, 1, kreni! A, su pobilo! Turbo moć. Spreman. Turbo ultra. Spreman za 3, 2, 1, kreni! Evo me! Hvala!
prati, još ih ima 32. Ja bih samo htio još nešto reći za naše gledateljstvo. Ako neko vidi dečka u crnoj majici Sa Z na leđima i na crvenom smećolajz biciklu, recite mu da ga mama traži jer se izgubio.